Namakuru agezweho akomeye cyane noneho ibintu ntabwo byoroshye ku butaka bwa leta ya Kongo n'u Burundi. Ubu tuvugana perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye Elias Neva yongeye kugaragarwaho n'ubwoba bukomeye cyane na nyuma yuko etat majoro iki gisirikare cy'u Burundi bamaze kugenda bamushyiraho igitutu gikomeye cyane bamwibutsa neza ko abasirikare benshi yamaze kubacucumira ku butaka bwa Kongo, ndetse nk'uko byatangajwe na Colonel ukuriye ingabo za twirwaneho hariya mu Minembwe na Mikenke, asobanura neza ko imirambo y'ingabo z'u Burundi na n'ubu hari icyandagaye imisozi ya Mikenke ndetse hafi na Minembwe. Avuga neza ko hanuka kuhagenda bisaba kugenda upfutse amazuru hose n'imirambo y'ingabo z'abarundi. Abarundi bahise barya karungu bararakara cyane, ndetse bahita bafata umwanzuro ukomeye cyane wo gukoresha perezida wabo inama y'igitaraganya. Kugeza kuri ubu ngubu inama bivugwa neza ko iri ufatirwemo imyanzuro, kuko bivugwa neza ko inama yabaye igice cya mbere ntiyafatwa imyanzuro ikakaye nk'uko babyifuzaga, bahita basa n'abajuririye iyi nama. Etat majoro ni ukuvuga ni inzego za gisirikare gusa hari hatumiyemo n'abandi bakomeye nko mu nteko ishinga amategeko ndetse n'abadepite nk'uko byagiye bigaragara. Perezida w'igihugu cy'u Burundi yibukijwe inshuro zirenga 6 muri iyi nama ko abasirikare b'igisirikare cy'u Burundi baje ku rugamba ku butaka bwa Kongo, ndetse bahamaze igihe kinini cyane kirenga umwaka, dore ko batangiranye n'iyi mirwano ubwo yari iherereye hariya muri Kivu y'Amajyaruguru, ubwo hatangiraga inkundura ikomeye cyane yo kwerekeza mu mujyi wa Goma, biza kurangira ibice byose babitsindiwemo kugeza ubwo bagarutse ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, ari naho bivugwa neza ko hagaragara imirambo ikomeye cyane mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ibice bitandukanye ahari imirambo bivugwa neza ko itigeze ishingurwa, nubwo bamwe bagiye bashingurwa mu byobo mu mva rusange. Kugeza kuri ubu ngubu nabo bari guteza ikibazo gikomeye cyane bitewe n'uko bapfaga kurenza itaka gusa. Ubu iminuko ni myinshi cyane. Iki cyabaye ikibazo kugeza ubwo ku butaka bw'u Burundi bategetse perezida w'igihugu cyabo guhita acyura abasirikare, ariko akomeza kugenda yinangira, ndetse bamusaba gukora igishoboka cyose ngo abasirikare babo bafatiwe kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashakirwe uko bataha, icyakorwa cyose ndetse n'ikiguzi cyose cyatangwa kugira ngo aba nabo baze kugaruka ku butaka bw'u Burundi. Kwibutsa ko 23 ifite abasirikare ibihumbi n'ibihumbi b'abarundi yagiye ifata mu bice bitandukanye, abagiye babona basumbirijwe bagafata umwanzuro wo kuyisungaho, ariko aba bose bagiye bashyirwa aho bagomba kujya nk'uko bitangazwa. Ibi rero biragaragara neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yamaze kujya ku gitutu cyo gusabwa kuba yafata amafaranga arenga miliyoni 100, nk'uko byamaze gutangazwa ko uyu mugabo utetse igihugu cy'u Burundi yavuze ko agomba gutanga miliyoni zirenga 100 kugira ngo 23 ibe yarekura aba basirikare, ndetse habeho ibiganiro, habeho gusinya amasezerano yo guhana aba basirikare. Ariko benshi bavuga neza ko 23 bitabikozwa, ndetse iki ari ikizibiti gikomeye cyane kizerekana neza ko leta y'u Burundi yakoze amakosa yo kwambuka umupaka maze bagatera ikindi gihugu. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi ku buryo bukomeye cyane muri leta majoro y'u Burundi, ku buryo bivugwa neza ko nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye ashobora kuza kwisanga yamaze kugirwaho ingaruka zikomeye cyane ku bijyanye n'ubuyobozi bwe, kuko bivugwa neza ko ubu ngubu bamaze kumucanira asa n'uwicariye intebe ishyushye. Akomeje kugenda ahamagara hirya no hino kugira ngo habe hagira abamuhuza na 23 maze binjire mu biganiro, maze 23 mubwire icyo yakifuza kugira ngo abasirikare bafatiwe ku rugamba baze gutaha. Mu gihe benshi bemeza neza ko 23 nk'uko yavuze neza ko intambwe ya mbere Burundi bwakora kugira ngo bajye baganira ku bijyanye n'abasirikare nuko babanza gucyura buri musirikare wese uri ku butaka bwa Kongo, ndetse bagakurikizaho igikorwa kindi cyo kuza gufata imirambo y'abasirikare babo yandagaye, ndetse nabo bagiye bashyingura mu byobo rusange bakabashyingura neza, ndetse ku buryo bitateza abaturage inkeke, maze nyuma bakajya basaba igisa naho ari ukurekura abasirikare ibihumbi n'ibihumbi bagiye bafatirwa hano ku butaka bwa Kongo mu bice bitandukanye ndetse no mu bihe bitandukanye. Yibutsa neza ko hari abafatiwe hariya muri Kivu y'Amajyaruguru mu nkundura yo gufata Goma bafungiye za Kakatindo, hari n'abandi benshi bafatiwe hano muri Kivu y'Amajyepfo ho ni benshi cyane. Aba bose 23 irabafite, ndetse byemezwa neza ko ubu tuvugana hamaze kugenda hiyongeraho n'indi mibare bitewe n'ibitero bikomeye cyane bimaze iminsi bikorwa n'ingabo z'abarundi.
Ibi rero biragaragaza neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi asa naho afite ibibazo bigera kuri bitatu ariko adafitiye igisubizo, aho mu 2023 yakomeje kugenda isa naho imuca amananiza nk'uko benshi bakomeje kugenda babivuga, abandi bakemeza neza ko ibi ari byo bikwiye perezida w'u Burundi kuza gucyura abasirikare be bose bakuri ubutaka ndetse n'abagiye bashyingurwa hatemewe bakaza gushyingurwa, maze akajya yasaba 2023 kijyanye no kuba yamuha abasirikare bafatiwe ku rugamba maze bakajya babiganiraho. Ibi byose ntabwo biraproposwa ndetse nta nubwo biremezwa, ariko bivugwa neza ko leta y'u Burundi yari yatekereje neza ko ishobora kuza kwifashisha udufaranga ikura mu mabuye y'agaciro, ikura ku butaka bwa Kongo ihabwa na Tshisekedi, ndetse perezida w'igihugu cy'u Burundi akaza kwifashisha n'abandi baterankunga kugira ngo aze kuba yahama 2023 ngo amafaranga arenga miliyoni zirenga 100, ariko bisa nkaho 2023 yamweretse ko itifuza aya mafaranga mu buryo ubwo aribwo bwose, ahubwo iki ikeneye ni amahoro n'umutuzo mu bice byayo nk'uko yagiye ibirwanira. Ingabo z'u Burundi zikomeje gupfa, hani nabyo biri guteza intugunda akaduruvayo gakomeye cyane kuri ubutaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza kuri ubu ngubu byose biri gushyirwa ku mutwe wa perezida w'igihugu cy'u Burundi, kuko bivugwa neza ko hari imyanzuro we yagiye afata iri personnel atigeze yicarana n'abo bayoborana nk'uko bivugwa. Bikavugwa neza ko yaganiraga na perezida w'igihugu cya Kongo Tshisekedi maze bakandura imikoranire mu bya gisirikare. Hashira iminsi itarenze ibiri abasirikare bagahabwa oda yo kwambuka umupaka wa Kavimvira ngo bakajya gufasha umubanyi nk'uko uyu mugabo utegetse igihugu cy'u Burundi yagiye abivuga. Nyamara yabivugaga yirengagije neza ko ukuri kwamaze kujya hanze ko abasirikare asa n'uri kubakoresha nk'abacancuro ndetse asa naho ari kubacuruza ku buryo bukomeye cyane. Ibi byose byagiye bigaragaza abasirikare b'abarundi bagiye bajya ku mirongo y'imbere ku rugamba batishimye, kugeza n'ubwo hari n'abagiye bagaragara batoroka iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero byose byagiye bigaragazwa naho bamwe mu barundi bagiye batoroka bagiye bavugisha ukuri ndetse bagasobanura ko n'imirambo y'abapfuye itajyanwa ku butaka bw'u Burundi mu rwego rwo kwanga kwereka abaturage ko hari ikiri kuba, kandi koko abaturage bari kuba bakora imyigaragambyo karabutaka. Ibi byose bikomeje kugenda bigaruka kuri General Neva ukomeje kuvunira ibiti mu matwi. Abacancuro bo mu itsinda rikomeye cyane rya Blackwater bafashaga igisirikare cya leta ya Kongo mu kugurutsa amadrone muri ibice bya Kivu y'Amajyaruguru, ubwo ni ukuvuga Rubaya n'ibice bya Masisi neza umanuka wegera Minova na Sake kugira ngo be wagera mu mujyi wa Goma. Ahangaha bivugwa neza ko mu bice bya Rubaya neza ahitwa Kawere abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo baje kwisanga abacancuro babafashaga kugurutsa izi drone batunguwe ku buryo bukomeye cyane bahita bicwa. Nagahinda gakomeye cyane, benshi bemeza neza ko iyi nkuru yari yakomeje kugirwa ibanga ariko byaje gushyirwa hanze. Banemeza ko igisirikare cya leta ya Kongo ariyo mpamvu kiri gutsindwa, nta drone iri kongera gucaracara, ababikoreshaga bamaze kuba bakicwa ku buryo benshi bavuga neza ko intsinzi iri kugenda igana ku ruhande rwa 2023 nk'uko n'ubundi byakomeje kugenda byigaragaza. Ni inkuru y'agahinda yemeza abasirikare bane b'abacancuro bo mu itsinda rya Blackwater ry'umucancuro mukuru Eric Prince nk'uko baje gutanga umusada bishyuwe akayabo na Tshisekedi. Bamwe bati aba ntibumva kongera kugaragara ku butaka bwa Kongo, bisa nkaho ari agasuzuguro. Batima 2023 kubica ifite ishingiro, dore ko harimo umwe bivugwa neza ko yafashwe ari muzima, ariko kandi bikaba biteganywa ko ashobora kuzerekanwa itangazamakuru agasobanura byinshi cyane mu gihe 2023 yaba yamaze kubyemera. Inkuru iragira iti guturuka mu masaha nk'abiri ashize humvikanye imirwano ikomeye cyane, benshi bemeza neza ko 2023 yayobyaga marari kumbi ifite abasirikare bakomeye cyane bari muri operasiyo hano Kawere zaje gutuma abakomando babo nyine b'igisirikare cya 2023 bahitana ku buryo barashe abasirikare b'abacancuro ahafatiwe umwe mpiri. Bane bivugwa neza ko bapfuye undi agafatwa mpiri. Ibi rero biragaragaza neza ko ari nayo mpamvu igisirikare cya leta ya Kongo cyakomeje kugorwa n'urugamba rwo ku butaka nyuma y'uko drone bari bafite zabafashaga kuguruka ndetse zikaza kurekura ibisasu biremereye cyane. Abazigurutsaga bamaze kwicwa ndetse ibintu biteye agahinda. Ni inkuru ituruka ahangaha ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kiri mu gahinda gakomeye cyane. Abasipesialiste mu bijyanye na drone bamaze kwicwa. Ubundi benshi bibaza uko bano bapfuye mu gihe bo batagaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bari mu bice by'inyuma aho ngaho bohereza drone bitewe n'ibirometero babwiwe ndetse
n'aho urugamba rugeze bakaza kuba batunguwe rero n'abakomando ba M23. M23 byemezwa neza ko ishobora kuba yamaze kuyobya Marari, mu kuyobya Marari ikaza kwatakira ahitwa Kinigi. Mu kwatakira Kinigi akomeje kubera imirwano ikomeye cyane, ubwo hano hose ni mu bice bya Rubaya hakomezaga kubera imirwano ikomeye cyane, ndetse nyine werekeza Rubaya mu isantere ntabwo ari hafi cyane, ni mu birometero hafi 27 ugana kuri 30. Aha rero M23 ikimara kwashumika hari kuvuga amasasu menshi cyane, ingabo za leta ya Kongo zahise zitangira kuba ariho zerekeza imbaraga. Iri tsinda ry'abasirikare ba Special Force ba M23 nibo bahise bazira berekana neza ko ari abantu badasanzwe, bahita bica ku buryo bukomeye cyane. Aba basirikare bari baherereye Kawere bakoreshaga drone n'ibikoresho bimwe na bimwe biratwarwa, ibindi birangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana abacancuro bagera kuri 4 bamaze kwasiga ubuzima. Iyi nkuru benshi bacyumva bahise bavuga neza ko aba basirikare b'abacancuro batigeze bumva na rimwe, kuko bagiye bahanwa na nyakwigendera Wiringoma ubwo yabafatiraga mu mujyi wa Goma, ndetse bisa nkaho batumvishe bagiye bakomeza bagaruka binjirira ku butaka bw'u Burundi. Kuri ubu rero bongeye kuba bagandagurwa, ibintu benshi bagaragaza neza ko ari isomo rikomeye cyane, ndetse bamwe banifuza ko uwafashwe ari muzima M23 yakabaye imwerekana kugira ngo bize kubera n'abandi urugero. Ibi rero birakomeza kugenda bigaragaza aho urugamba ruri kugana kugeza ubu benshi baremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kiri kugenda gitsinda urugamba. Imirwano irakomeje, benshi bavuga neza ko kugeza ubu nta gahenge na gato y'igisirikare cya leta ya Kongo kiri guherezwa na M23 nk'uko amakuru ari kugenda abigaragaza. Ni agahinda gakomeye cyane ku barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kwisanga batakaje imbaraga zabo nyinshi cyane mu bijyanye no gukoresha ikirere. Ubu tuvugana Kawere na marira atemba. Inkuru yaje gutaha Kinshasa kwa Kisekedi, aho yaje kubwirwa neza ko izi drone zakoreshwaga zitakongera gukoreshwa kuko zimwe zangijwe mu bikoresho byazikoreshaga. Abandi bagaragaza neza ko ari ibintu bisa naho bibabaje cyane, ariko benshi berekana neza ko igisirikare cya leta ya Kongo aho urugamba rugeze ubu ngubu bari kurutsindwa mu buryo budasubirwaho. Ni agahinda gakomeye cyane rero, aho bamwe bakomeje kugenda bagaragaza neza ko igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyakabaye cyemera ibyo gisabwa, nubwo atari ko bimeze. Ahitwa Gatoyi naho hongeye kumvikana ibiturika biremereye cyane, ahitwa Mushebere aha ni muri Basisi hongeye kugaragara imirwano bisa nk'ari wazarendo zari zagarutse inyuma zigerageza kugaba ibirindiro bikomeye cyane kuri izi ngabo z'igisirikare cya leta ya Kongo. Ni agahinda kongeye kugaragara ku maso y'abasirikare ba Kongo nyuma y'uko wazarendo zari zashyizwe imbere zacucumiwe rimwe mu kuraswamo amakompura nk'uko byagiye byemezwa n'abakurikiranye iyi mirwano. Bavuga neza ko igisirikare cya M23 cyatunguye ndetse kikababaza ku buryo bukomeye cyane. Abawazarendo bari babwiwe neza ko aribo bafite uburyo bworoshye bwo guhangana na M23 ku mirongo y'imbere, birangira baje ariko bahaguye. Kugeza kuri ubu ngubu bivugwa neza ko n'abaturage bakomeje kubona imirambo hano muri Masisi Gasheberi y'abawazarendo barimo nabo bari basanzwe bazi bamaze kugwa muri iyi mirwano. Ubu tuvugana rero hari kumvikana amasasu makeya nayo akumvikana hashiyemo igihe. Ibintu bisa naho rero bikomeje kugaragaza ko imirwano iri kugenda ikendera muri ibice M23. Operasiyo zayo zisa naho zamaze kugenda zigera ku ntego nk'uko bigenda bitangazwa. Ubu tuvugana rero harakomeza kugenda hagaragara patrouille ikomeye cyane, abasirikare ba M23 mu bice bitandukanye bazenguruka baringunda umutekano nyuma y'ibitero bikomeye byari bimaze iminsi. Ubu tuvugana agahenge gasa naho katangiye kugaruka muri aya masaha, ariko benshi bemeza neza ko ubwa agahenge kari kugaruka ariho ingabo za leta ya Kongo ziba zinaniriwe ubundi uko ziba zisheringa yaba mu baturage aho zibonye hose mu gihe ziba zigifite akabaraga, ariko bisa nkaho zamaze kugenda zitsindwa ndetse zirukanwe kure mu birometero bya kure. Abasirikare ba M23 babashije gukorera ibitendo bikomeye cyane, babasha kwica ku buryo bukomeye cyane abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo. Abasirikare bagera kuri 2 bafite ipeti rya general, amakuru atugaragariza neza ko ari bo bamaze kugwa kuri uru rugamba. Ibintu biteye agahinda ku ruhande rw'igisirikare cya leta ya Kongo ndetse n'amarira ku buryo bukomeye cyane. Ibi ndabigusesengurira urumva byinshi cyane. Nanone reka mbe mvuye Rubaya gato ndagaruka nkubwira urupfu rw'abasirikare uko baciwe imitwe, mite nkujyana hepfo Masisi nkubwire neza ko ahitwa Bukinanyana. Ubu tuvugana umuvugizi wa M23 wungirije yamaze gutangaza neza ko nta gisirikare cya leta ya Kongo cyangwa wazarendo kikihabaye
babarizwa. Ibi kandi bikaba byari byamaze no gushimangirwa na Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Amakuru aravuga neza ko imirwano yakomeje kubera hariya mu bice bya Bukinanyana, ndetse aha ni muri Basisi hakomeje kugenda habera ibitendo bikomeye cyane. Ni muri segiteri ya Gatoyi nyine, birumvikana ibitendo bikomeye cyane, nkubwira ni imirwano ikomeye cyane ariko yibanzemo ibikoresho bya gikomando, aho hagiye hagaragara ibice by'imibiri y'abasirikare ku ruhande rwa Wazalendo. Bivugwa neza ko bicwa n'intare za Sarambwe kuko hakoreshejwe ibikoresho bisa naho ari ibya gakondo cyane abakomando basanzwe bifashisha, kubera ko amasasu ntabwo yumvikanye cyane kuko zari imbunda ntoya nanone zifashishwa n'abakomando. Iyi mirwano yari ikabije ku buryo bivugwa neza ko impamvu hapfuye abasirikare benshi cyane ari uko hakoreshejwe izi ntwaro kandi basaga buri wese ari gushaka inzira. Aba basirikare rero bivugwa neza ko bapfuye abenshi ari Abawazalendo ahangaha neza muri izi nce za Masisi ahitwa Bukinanyana muri segiteri ya Gatoyi, ndetse nk'uko byagiye bitangazwa n'umuyobozi wa Masisi. Ibi turabikubwira, ndakubwira neza ahitwa Runigi hongeye kunigirwa ku buryo bukomeye cyane. Abasirikare b'Abarundi benshi ntabwo bari bazi ko ingabo z'Abarundi zongeye kugera muri Kivu y'Amajyaruguru. Abahageze raundi ya mbere hafi 1/2 bavuga neza ko cyaguye ahitwa Runingi ndetse n'ahitwa Rushiha. Ubu ngubu nibyo ndibugusobanurire cyane. Ndakubwira neza ko ubu ngiye guhera kuri inkuru ikomeye cyane yemeza neza urupfu rw'abajenerali babiri igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bishwe baciwe imitwe. Ubu tuvugana n'agahinda gakomeye cyane, n'amarira atemba ku maso y'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nyuma yo gutakaza abasirikare babiri bafite amapeta aremereye cyane ndetse arimo abajenerali nk'uko bigenda bigaragazwa. Aba basirikare kandi amakuru avuga neza ko baguye Cyugi, ahangaha neza ni muri Rubaya nyine, neza mu mirwano ikomeye cyane yahabereye. Abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo ibyabayeho bisa naho bigoye ndetse bisa naho ari umutwaro uremereye cyane bakorewe, kuko amakuru agaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyamaze kwataka ku buryo bukomeye cyane, bari kwa divansinga kuko bumvaga neza ko 23 ishobora kuza gukora withdraw maze bikaza kuborohera kuko bari bakoresheje imbaraga z'umurengera. Nyamara mu byo bakoze bibagiye kudefendinga ibice bituruka inyuma. Niyo intare za Sarambwe zaje kumera nkaho zibagose ziturika imbere n'inyuma. Sasu menshi cyane yakomeje kuvugwa ndetse akomeza no kumvikana. Igisirikare cya leta ya Kongo cyari cyazanye intwaro zemereye cyane zo mu bwoko bwa BM, ntabwo zigeze zibafasha kuko abasirikare bo mu itsinda rikomeye cyane rya Special Force rya 23 baturutse inyuma niyo babashije kurasa abasirikare bakuru basaga n'abari gutanga komande cyangwa se bakamandinga bebura urugamba kubari imbere kuri front line. Aba barashwe baturutswe inyuma, ibintu byabaje ku buryo bukomeye cyane abasirikare ba leta ya Kongo muri rusange bari ku rugamba. Imasasu yakomeje kuvuga Gatoyi biza gutuma ndetse abasirikare basaga naho bari gukorera kava cyangwa se bari kurindira umutekano w'abakuru. Bakimara kuraswa hahise hamera ikibaye nka operasiyo ikomeye cyane, abasirikare barafatwa. Mu gufatwa rero mu masasu menshi cyane bagerageza kwirwanaho ndetse bisa nkaho ariho baciriwe imitwe nk'uko bigenda bitangazwa. Nuko inkuru mbi cyane y'agahinda yongera kwakirwa mu gisirikare cya leta ya Kongo nk'uko amakuru yagiye bigaragaza. Ubu tuvugana haracyumvikana ibiturika biremereye cyane, ariko abasirikare ba leta ya Kongo bo basa n'abamaze gucika intege nyuma yo gutakaza abasirikare bakomeye cyane baciwe imitwe. Ibintu byagaragaje neza ikimeze nk'agasuzuguro kwisanga abasirikare nk'aba baciwe imitwe, bigaragaza neza ko ubwirinzi bari bafite cyangwa se n'abari babacungiye umutekano basaga naho badafite imbaraga zihagije. Ariko benshi nanone bayobewe ukuntu 23 yari iri ku mirongo y'imbere bahanganye barebana. Haje kugaragara itsinda ry'abasirikare bazenguruka baza guturuka inyuma ahaba bayobora urugamba bari baherereye, ibyatumye bahita basiga n'ubuzima. Ibintu birakomeye cyane hano mu bice bya Kawere ndetse na Cyugi na Kinigi, ibintu ntabwo byoroshye na gatoya. Twimanukire muri segiteri ya Gatoyi, ahangani muri territoire ya Masisi ahitwa Bukinanyana. Ubu tuvugana 23 irimo irahabyinira ndetse yamaze kuyigarurira 100% nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi, kandi bigatangazwa na 23. Ni mu mirwano yamaze umwanya utari munini cyane, bivuga neza ko aka gace ka Bukinanyana ndetse kegeranye n'ahitwa Gasenyi imirwano yakomeje kugenda ihumvikana, ibyaje gutuma igisirikare cya 23 kibasha no kuba cyakongera kuyisubiza 100%. Ubu tuvugana nta basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo cyangwa Wazalendo babarizwa muri ibi bice bitandukanye na mbere
uko byari bimeze habarizwaga abasirikare bake bake, gusa nanone humvikanye ibiturika biremereye nko mu minota 30 ishize, aho abasirikare benshi cyane baba 23 bagaragaye basa naho bari kuri standby bategereje ko bahangana n'uwari wese uri kugerageza kwataka ibi bice. Nanone ubu tuvugana intare za Sarambwe ziragaragara mu bice bitandukanye byaha muri Masisi, nk'ahitwa Bukinanyana, ahitwa Gasenyi, ahitwa Runigi, ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa Nyakibiga, ndetse aha hose haragaragara abasirikare b'igisirikare cya 23 tutaretse na Mushebere. Ubu rero birumvikana neza ko uduce twinshi twa Masisi ubu dusa naho turinzwe ku buryo bukomeye cyane, ndetse ingabo za Wazalendo zitakongera kuhamenera mu buryo buzoroheye. 23 ndetse ifatikanyije n'amadubu bongeye guhangana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya leta ya Kongo. Ubu tuvugana imiborogo ni myinshi, abasirikare 45 nibo imirambo yabo yagaragaye, ni abasoda b'u Burundi baguye muri iyi mirwano mu nkundura ikomeye cyane yo kurimbura Minembwe, ndetse bisa nk'aho ibi bisirikare byombi yaba FARDC na FDNB ya perezida w'igihugu cy'u Burundi bakomeje umugambi ukomeye cyane wo kurimbura Minembwe ngo nta mbabazi. Ibintu birakomeye, ibintu biraza kugenda gute ko amaraso ari kumeneka cyane kuri ubu butaka? Ibi ndabikubwira nabyo muri aya makuru, ariko ndahita manuka gatoya ahitwa Sangema 23 hari mu bice yarekuye hongeye kugaragara imirwano ikomeye cyane. Uribaza ngo ninde wagarutse Sange kuza gukubitiza ingabo z'abarundi kuri uru rwego kugeza ubwo zongeye gusubira inyuma zirukanka amasigamana zigasiga bimwe mu bikoresho, mu gihe 23 itari kibarizwa muri ibi bice. Ibi byose ndabigusobanurira, ni story nyinshi cyane zigezweho ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ibiturika biravuga hakurya mu Burundi, bisa nk'aho ibintu bitameze neza. Nyene cyubahiro perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, ingaruka z'abasirikare be amaraso ari kumeneka yatangiye kumubazwa. Ibi byose ndabigusobanurira makanya gato maze nkubwire byinshi cyane bigezweho. Ni ibintu bigezweho rero bisobanura ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo, ubwo turahera muri Kivu y'Amajyaruguru, ahangaha ni muri hirya ya za Masisi muri ibice, ariko ubwo turajya za Rubaya, ahangaha hakomeje kubera imirwano ikomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje guhangana na 23 mu duce dutandukanye, ndetse bisa nkaho igisirikare cya 23 cyiteguye uru rugamba, kuko bari bazi neza ko 23 izaterwa ndetse ikaza guterwa n'igisirikare cya leta ya Kongo gikamije kubakura muri ibi bice bamaze kwigarurira, by'umwihariko kugira ngo barebe ko bakongera kwegera ahaturuka amabuye y'agaciro. Ibirombe bya Rubaya byo bikomeje kuberamo imirwano, ariko kandi 23 isa naho yajyanye imirwano kure, ahari ibirombe birimo amakampani acukura mu nyungu za 23. Izi ngabo ntabwo zemerewe kuhagera mu kongera gukora ibitero bikomeye cyane byari byerekeza Rubaya mu isantere. 23 niho yabashije kuba yahangana n'izi ngabo za leta ya Kongo. Ubu tuvugana hafatiwe ibikoresho by'intambara 23 ibyaka izi ngabo za Kongo. Amakuru aragaragaza neza ko abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya Kongo baguye muri iyi mirwano. Abaturage bakomeje kugenda bafata amashusho n'amafoto y'imirambo y'abasirikare, dore ko neza bari benda kwinjira Rubaya mu isantere, intare za Sarambwe zigatabara. Igisirikare cya Kongo mu kurwana ku butaka gisa naho kitari kwisanzura neza, kuko amadrone menshi cyane muri iyi minsi amaze iminsi hanurwa nyuma y'uko 23 izanye uburyo bushya bw'ubwirinzi bugendanwa busa nkaho ari kimeze nka tanka nini cyane y'ikimodoka yirindwa ndetse igendanwa mu buryo bugaragara. Aha rero hakaba ariho haturuka sinyare ziba zifatikanyije n'ubwirinzi bwa Goma, nk'uko benshi bagenda babisobanura, bikaza gutuma yaba drone ndetse n'ibi bibombe biremereye cyane binyuzwa mu kirere byari byarazengereje 23 binateralizwa, bikaza gusandazwa mu buryo bukomeye cyane bitaragira hasi. Aho bigira hasi byamaze kwangirika ntibize kugera ku ntego. Ibi rero nabyo byatumye igisirikare cya leta ya Kongo gifata ingamba zikomeye cyane zo kongera imbaraga zo ku butaka, nubwo biri kubagora. Intare za Sarambwe zongeye kubacucumira muri ibice neza bya Rubaya, aho abaturage bongeye kubona imirambo y'ingabo za leta irambaraye mu muhanda, amaraso arimo aratemba, n'agahinda gakomeye cyane. Hakurya Kinshasa bongeye kwakira inkuru y'akababaro ku byabereye muri ibi bice nk'uko bitangazwa, ariko kandi benshi bakavuga neza ko yishatarirwa, kuko iki gisirikare cya leta ya Kongo nibura muri iyi minsi 4 bakoze ibitero 3 bikomeye cyane muri ibi bice bagerageza kwamburamo 23 Rubaya, nyamara ntibigeze bibahira na gatoya,
kuri ubu rero benshi bavugaga neza ko atari bwo byari bigiye kubahira, ndetse uretse ko bahatakarije abasirikare n'intwaro nyinshi nk'uko byagiye bigaragara. Ni ibintu bikomeye cyane. Rubaya hakomeje kugenda habera imirwano aho igisirikare cya leta ya Kongo kiri kugerageza kwinjira hariya mu isantere, ndetse kugira ngo baze kubona uko baza kongera kuyigarurira maze bafunga imihanda yerekeza mu birombe. 23 ibyo yakomeje kugenda ibi mu buryo bwo kubikora mu buryo bugaragara. Ibintu ntabwo byoroshye, ntabwo ari Rubaya gusa ari kubera imirwano. Ndakubwira neza ko neza hafi na Puezero ku munara hejuru ingabo z'abarundi zongeye guhura n'uruva gusenya. Ese byagenze bite? 23 amadubu bafashe umwanzuro ukomeye cyane. Izi ngabo za twirwanaho zifatikanyije na 23 bakubita batababariye, ndetse baja guhigika izi ngabo za leta ya Kongo. Imirwano yabaye, ndetse bisa nkaho abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bakomeje kugenda bahangana mu buryo bweruye n'iki gisirikare cya twirwaneho ndetse n'igisirikare cya 23, aho abarundi nabo bari bamwe mu bari kuri front line, ariko ntabwo byaje kuborohera na gatoya. Inkuru zituruka ku butaka bwa Kongo zivuga neza ko ingabo z'u Burundi zagowe ku buryo bukomeye cyane n'ibitero by'umunsi, kugeza ubwo abasirikare babo bagaragaye imirambo myinshi yabo yaguye nzira ku rugamba. Aha rero byagoye izi ngabo za leta ya Kongo, ubwo abasore b'amadubu bazamukaga ndetse bakaza gusakirana ku buryo bukomeye cyane n'izi ngabo za leta nyine, aho benshi bavuga neza ko ingabo za 23 zagize role nini cyane muri iyi mirwano, ibyaje gutuma bigora igisirikare cya leta ya Kongo nk'ibyabaye Sange. Bamwe bari kwibaza ngo Sange ninde uhari ko 23 yaharekuye, ninde uri gukomeza gukubita izi ngabo z'abarundi. Hagaragaye ingabo z'abarundi zongera kwirukanka amasigamana muri bice zituruka Sange zerekeza mu bice bya za Kabunambo, ariko kandi bitaboroheye na gatoya kuko ntabwo ari hafi. Aha basaga n'abari guhunga ku buryo bukomeye cyane. Benshi bemeza neza ko 23 ikibarimo nubwo batarabimenya muri rusange. Abacancuro noneho baje ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Si abazungu gusa, ahubwo harimo ngo n'abirabura. Abacancuro bivugwa neza ko biganjemo abaturutse mu bihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo. Aba kandi bikavugwa neza ko baje mu matsinda agera kuri 2. Aba kandi ngo bafite intwaro zo mu bwoko bwa BM24 Combat. Izi ni intwaro ziremereye cyane, ariko kandi aba bamaze no kuba bagira ku butaka bw'igihugu cy'u Burundi, bahita bambukira ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo banyuze ku mupaka wa Kavimvira. Ibintu bisa naho bikomeye cyane. 23 yamaze gukurura amakuru, ariko benshi bamaze kugaragaza neza ko aba bacanco nabo bisa nkaho nta gikomeye bazakura, kuko biganjemo abari mu myaka yigiye hejuru. Ibisa n'iby'ababanje ndetse n'abandi bagiye baza bakananirwa, ndetse bakananirwa guhangana na FC 23. N'amakuru agezweho none asobanura neza ko igisirikare cya FC 23 cyamaze kumenya aya makuru, ndetse cyane yamenye batarahagera kuko byagiye binugwanugwa binyuze mu butasi. Bikavugwa neza ko hari abacancuro bazakirwa ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Aba bacancuro kandi bivugwa neza ko baje bafite bimwe mu bikoresho byabo bitoya byibanze. Izindi ntwaro zaturutse ku butaka bw'u Burundi bivugwa neza ko ziri mu ntwaro nshya u Burundi werutse kugura. Ibi rero biraza gusobanura iki? Amakuru aravuga neza ko 23 ishobora kuba igiye kongererwa akazi gakomeye cyane, ariko nanone benshi bakavuga neza ko aba bacancuro nta gishya baje gukora. Iyi misozi ntibayimenyereye. AFC 23 yabatsindiye mu bice bitandukanye kugeza ubwo batangiye komongana, bagatangira gusaba inzira mu bihugu by'ibituranyi, ndetse bikaza kurangira banayihawe. 23 iravuga neza ko nta mbabazi yakongera kugirira aba bacancuro mu gihe imaze iminsi igaragaza operasiyo zikomeye cyane iri gukora n'ubundi ku bacancuro. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko 23 isa naho iri mu ngamba nshya, ndetse ikomeje kugenda yigira imbere. Aba baravuga neza ko 23 ubu isa naho yari ifite amakuru, ndetse ariyo mpamvu yigije intwaro ziremereye imbere. 23 nayo ifite izi ntwaro, nubwo bivugwa neza ko iz'u Burundi zisa naho ari nshya, ndetse zizifashishwa n'aba bacancuro. Izi zo mu bwoko bwa M24 ndetse n'intwaro ziremereye cyane za BM24 Combat. Izi kandi zikaba zirasakure. 23 nayo ifite imbunda ku musozi wa Kabunambo ya mbere. Iyi mbunda nayo yo mu bwoko bwa BM24 Combat, kandi akaba ari ikimodoka kinini cyane kiba kiriho imbunda hejuru, kisheringa mu birometero bya
kure, ndetse bivugwa neza ko aba bacancuro nubwo baje ariko batangiye gutungurwa ku buryo bukomeye cyane n'imiterere y'aha ngaha, ndetse bigasa naho kuzaharwanira bizabagora. M23 yamaze kumetiriza iki kibuga ndetse isa naho yamaze kukimemoriza ku buryo bizagorana kugira ngo habe hagira uyikura muri ibi bice. Amakuru atugira haravuga neza ko M23 ku munsi w'ejo nk'uko twabibabwiye mu nkuru zacu, hari amakuru yavugaga neza ko hari intwaro ziremereye cyane zavuye kuri main stock Igoma ku bubiko bunini bw'intwaro bwa M23. Izi ntwaro ngo ziza kuzanwa neza zimwe zinyuzwa mu kiyaga cya Kivu, izindi zinyuzwa y'ubutaka, biza kurangira zigejejwe i Bukavu, aho zahise zinyuzwa hano za Kamanyura zerekeza hano muri ibi bice bya Uvira. Benshi bakavuga neza ko M23 yasaga naho yamaze kumenya amakuru ndetse ishaka uko yageza izi ntwaro zo guhangana n'aba bacancuro ku mirongo y'imbere. Amakuru aravuga neza kandi ko aba bacancuro baje noneho atarabo kuba bajya ku makompyuta ngo bakoreshe ikirere gusa, hashobora kuzahita hifashishwa aba bacancuro mu bitero bimwe na bimwe byo ku butaka. Bamwe bati aba bacancuro nta gikomeye cyane bagiye guhindura kuri ubu butaka, nanone abandi bakavuga neza ko abacancuro nanone bashobora kuba bagiye gusimbura ingabo z'u Burundi zisa naho zitangiye kunanirwa. Benshi bakavuga neza ko nta musirikare uwo ari wese aho yaba aturutse naho bwo haza umunyamerika ushobora gusimbura akamaro k'ingabo z'u Burundi zagaragaje muri ibice. Ni ibice u Burundi buhana imbibi n'igihugu cya Kongo, baba basa naho bari kurwanira ku butaka bamenyereye, ndetse imiterere y'ubutaka ikaba imwe, ndetse n'ahantu baba basanzwe bareba, dore ko abenshi bari n'abaturanyi b'ibi bice bya Uvira ndetse n'ahandi, bikaza kugorana kugira ngo uze kuba waza kuba usimbura ingabo z'u Burundi ngo ukore akazi zakoze muri ibi bice. Ndetse benshi baravuga neza ko aba bacancuro nabo bashobora kuzaririmba urwo babonye. Nta cyizere benshi bari kubaha kuko baravuga neza ko ntaho bataniye n'abaje ndetse bakagenda. Abandi bakavuga neza ko aba bacancuro uretse kuba baje kwirira udufaranga, ugereranyije imyaka yabo, umuto ashobora kuba afite muri 48 hafi 50. Bikavugwa neza ko aba ari abashinga imitwe isa naho ariyo kwirira amafaranga muri Afurika, kuko abenshi n'ubundi bagiye bazi neza ko muri Afurika bashobora kuba bakirwanisha nk'imiheto, ahubwo bagiye batungurwa no gusanga hari ingabo zikomeye cyane zitrained nk'ibyo baboneye Igoma. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bigaragara. Ni inkuru zigezweho zivuga neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi we akomeje gushyigikira ndetse no gufasha uwo ari we wese ushaka kuza kurwana ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ingabo ze nawe zikomeje kuhagwa, ubanza akomeje kubikora kugira ngo arebe ko ingabo ze umurindi cyangwa se impfu zikomeje kugenda zizizaho zibe zagabanuka, maze umurindi wa M23 uze kuba wagabanuka. Nyamara benshi baravuga neza ko ibi ntacyo bishobora kumufasha, kuko abasirikare mu gihe bakiri kuri ubu butaka bazapfa kuko nibo bashyirwa imbere, kuko biba bisa nkaho aribo bari trained kurusha n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ariko kuba bari trained ibyo ntibakuraho gupfa, kuko M23 ntabwo byoroshye kuyinjirira ndetse no kuza kuba wayikura mu birindiro. Abacancuro bageze kuri ubu butaka bivugwa neza ko bari mu mubare wa 60 ndetse na 70. Iyo ni groupe ya mbere, hakaza n'indi groupe irimo 35. Aba nanone bikavugwa neza ko umubare wabo ari bake badashobora kugaragara ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo bashobora kuzifashishwa mu gutanga amasomo atandukanye ya gisirikare. Ibi turaza kubimenya nidutangira kubona bari kugaragara, dore ko ibitero byo biba buri saha. Turaza kugenda tubabwira ibya abacancuro M23 niba nabo itaza kugenda ibanyuzaho akanyafu nkuko yagiye ibikora. Ibintu ntabwo byoroshye, ibintu bisa naho bitari bworohera iki gisirikare cya leta ya Kongo ndetse na M23, kuko iyo ibonye abacancuro yitirya karungu kagira ngo yari amavubi. Ibitero bisa naho bigiye kuba bishya, benshi barabinuganuga rwose muri uyu mujyi wa Uvira. Kwa Cyugi, ahitwa Cyugi M23 imaze kuhafatira abasirikare bagera kuri 4 b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivugwa neza ko ari bamwe mu bari bayoboye operasiyo zo kwisubiza Rubaya ndetse n'ibindi bice by'inkengero zaho. Ubu tuvugana ntawaza kumenya aho barengeye, gusa intare za Salambwe zirabafite. Turaza kumenya byinshi cyane muri iyi nkuru ko operasiyo yagenze, ndetse n'ibyinshi cyane igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kugenda akihahombera. Ibintu birakomeye cyane, ntabwo byoroshye na gatoya.
ndakubwira n'amakuru ari kuvugwa muri Kivu y'Amajyepfo bimeze gute. Amadubu ya twirwaneho izi ngabo z'abanyamurenge n'abarundi hariya na FARDC na Wazalendo hari guca uwambaye intare za Sarambwe zirimo ziragerageza gukavaringa ndetse zigafasha twirwaneho kugira ngo ikomeze kurwana kuri iyi misozi ya Minembwe. Ibintu birakomeye cyane. Ni inkuru yemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo mu by'ukuri ahitwa Masisi cyamaze gukora tombe y'uduce dutandukanye Bukinanyana, Gashenyi ndetse na Runigi ndetse n'ahitwa Rushiha ndetse n'ahitwa na Kigano. Ubu tuvugana rero utu duce twose twamaze kugenda tugaragaramo ingabo za M23 nk'uko tubikesha Emmanuel Ndizeye Rutebuka, umuyobozi wa Masisi. Iyi teritwari yavuze neza ko intare za Sarambwe zamaze kongera kwisubiza ibice byinshi cyane byari byaramaze kugenda birekurwa, ndetse nyuma yo kugisirikare cya Kongo cyabagabyeho ibitero bikomeye cyane bikaza kurangira baharekuye. Amakuru aragaragaza neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo kigaragaza ibimenyetso byinshi cyane byemeza neza ko uko urugamba rumeze kugeza ubu ngubu abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bari kugenda bikura mu mirwano. Ahitwa Runigiho bivugwa neza ko M23 yahiciye abasirikare benshi cyane muri iyi mirwano yabereye Masisi kugira ngo bigarurire utu duce nk'uko byagiye bitangazwa. Ariko nanone ahitwa Gatoyi, ni muri segiteri ya Gatoyi nyine ubu tuvugana naho M23 isa naho hafi ya hose yahigaruriye, ari naho harimo ibi bice bya Masisi nkomeje kugenda nkubwira. Intare za Sarambwe zigaruriye, imirwano irakomeje, ariko igihangayikishije benshi na uko abaturage bongeye kugaragara bahunga ibintu byari bimaze iminsi bitagaragara muri ibi bice. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda zishyira abaturage mu buzima binyuze mu bayobozi bayobora aka gace ka Masisi, Rutebuka uyu nguyu ndetse n'abandi bayoborana aka gace bakomeje kugenda bahumiriza abaturage bababwira neza ko bagomba gusubira mu buzima busanzwe ndetse bagakomeza imirimo yabo. Gusa nanone amakuru aragaragaza neza ko intare za Sarambwe zo zitari kuryama, zikomeje kwa divansinga. Ubwo twageze mu birometero bigera kuri 32 uturutse Rubaya, ahitwa Gakwere ndetse n'ahitwa Kinigi. Ubu tuvuganaho ibiri kuhaba bisa nkaho bitewe ubwoba ndetse bisa nkaho bitigeze bihaba ikindi gihe icyo ari cyo cyose. Intare za Sarambwe zirimo zirabaga neza nta kinyamugihe ingabo za leta ya Kongo zirimo ziragerageza kugaruka kugaba ibitero muri ibi bice. Ubu tuvugana hitwa Cyugi niho hamaze gufatirwa abasirikare bakomeye b'igisirikare cya leta ya Kongo. Bivuga neza ko intare za Sarambwe zigiye guhita zibanyuruza mu buryo bukomeye cyane. N'abasirikare bivuga neza ko ari bamwe mu bayoboye urugamba rwo kuza kugaba ibitero hano Rubaya. Intare za Sarambwe zamaze kubacakira mu buryo budasubirwaho, ndetse hakaza kugaragara amakuru yemeza neza ko abangaba ari bamwe mu bari bahedinze delegation y'ingabo z'aba FARDC ndetse FDLR ndetse na Wazalendo bari kugaba ibitero muri iki gice cyose cya Rubaya hafi n'ibirombe. Ibirometero bari basigaje kugira ngo bagere hafi n'ibirombe n'ibirometero bigera kuri 25. Aha rero niho bafatiwe, ndetse bivugwa neza ko hanaguye abasirikare benshi cyane b'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Gusa benshi bakomeje guhamagarana ku mirongo ya telefone kugira ngo haze kumenyekana icyabaye, kugira ngo izi ngabo za leta ya Kongo by'umwihariko bakuru baze kwisanga mu maboko y'intare za Sarambwe. Bamwe bati ni akagambane. Leta ya Kinshasa ikomeje kuvuga neza ko M23 ikomeza kugenda yumviriza bimwe mu byo bavuga kuri telefone, aho bemeza neza ko intare za Sarambwe zamaze kwinjirira itumanaho ryabo ku buryo bisa nkaho ikintu cyose bavuze kiba cyamaze kujya hanze mu buryo batifuza. Nanone bikomeje kugorana hakurya mu bice bya Minembwe ndetse na Mikenke. Ubu tuvugana Maduba akomeje kwesurana ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cy'abarundi twirwaneho na FARDC nyine nk'uko bigaragara. Izi ngabo kandi z'abanyamurenge za twirwaneho nakubwiraga ko arizo zikomeje kwesurana n'abarundi ndetse na Wazalendo na FARDC muri ibi bice, aho M23 iri kugenda ibafasha mu buryo butandukanye. Haragaragara ibiturika biremereye cyane byerekeza Puezero hafi n'umunara, ariko izi ngabo za twirwaneho Amaduba agakomeza kugenda arekura amasasu menshi cyane yiganjemo aya muri za mbunda ntoya zisanzwe zikoreshwa na twirwaneho, bikaza kubangamira ku buryo bukomeye cyane iki gisirikare cya leta ya Kongo kuba bazamuka ngo bagere hano hafi n'umunara, aho byaborohera gukontorora imihana itandukanye yo mwabiri abice. Ubu tuvugana Amadubu akomeje gufashwa na M23 ndetse bagaragaza ubufatanye kuko n'ubundi gahunda n'intego bafite ari zimwe.
ku mirongo y'imbere ku rugamba igisirikare cya leta ya Kongo cyakajije umurego ku bitero binyuze ku butaka biri gukoresha tanka nini z'intambara ndetse n'intwaro ziremereye, aho byamaze kugaragara neza ko Tshisekedi n'ingabo ze bashaka gukuramo ibirometero bigera kuri 30 ngo babe bakigarurira ibi birombe bya Rubaya. Ariko M23 yababanye ibamba yakomeje kugenda ibakubita ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ibiturika biremereye cyane biranyuranyuranamo, abaturage bongeye kugaragara muri ibice bahunga ibintu bitari biherutse, ibintu bimeze nabi cyane. Ndetse ndakubwira n'izindi nkuru zikomeye cyane ziri kuvugwa za Masisi, aho Emmanuel Ndizeye Rutebuka, uyu ni umuyobozi wa Masisi, yamaze gutanga amatangazo agera kuri 2 yihutirwa cyane ndi bubikubwire, ndetse turaza gusobanukirwa byinshi cyane mu biri kuvugwa ahitwa Gasenyi, aha ni muri Masisi. Ibintu rero bimeze nabi cyane, ntabwo byoroshye. Reka mbere kuri iyi nkuru ikomeye cyane yemeza neza ko ahangaha neza katikati mu mujyi wa Goma kuri Serena Hotel, aha ni mu mujyi wa Goma nyine hafi neza n'ikiyaga cya Kivu, hamaze kuba inama ikomeye cyane ya Etat Major ya M23. Ni inama yagombaga gufatirwamo ibyemezo bikomeye bikakaye, ndetse ibyemezo bisa nkaho ari ibyemezo nta kuka nk'uko byatangajwe na Generali Nziramakenga Emmanuel uzwi nka General Sultan Makenga, wamaze kuyobora n'inama ndetse yafatiwemo imyanzuro ngiye kukubwira. Perezida w'igihugu cy'u Burundi nyene cyubahiro General Evariste Ndayishimiye araza kwisanga ari mu marira akomeye cyane. Intare za Sarambwe mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Uwa mbere, u Burundi mu gihe bwa budakuye abasirikare babwo ku butaka bwa Kongo, by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Uvira n'inkengero zaho, ndetse na Minembwe na Mikenke, aho bakomeje kurimbura abanyamurenge. M23 yiteguye gutangira guhangana n'u Burundi byeruye, ndetse intambara ikambuka ikaba yagira za Gitega ndetse na Bujumbura. Ibibombe biremereye cyane ngo byarateguwe, imbunda ziremereye cyane zaraziteye ku misozi ya Kabunambi, zose ziracyari mu bice M23 yimukiyemo BM24 Combat, imbunda zirasakure. Ibi byose ngo birateguye mu gihe perezida w'igihugu cy'u Burundi yabakomeje kuvunira ibiti mu matwi, maze akaza kwinangira ku kijyanye no kuba yakura abasirikare be nyine kuri ubu butaka bwa Kongo. Uyu ni umwanzuro wafatiwe muri iyi nama, ndetse aho bivugwa neza ko ugomba guhita ukurikizwa ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yarabaye mu bihe bitandukanye, ariko igisirikare cya M23 ntikigeze gishaka kurasa cyangwa se ngo cyambuke umupaka kijye hakurya ku butaka bw'u Burundi. Aha rero niho benshi bavugaga neza ko M23 iri kwitwara nka leta runaka, itari kwitwara nk'inyeshyamba, ariko bisa nkaho ibyo kugira diplomasi ndetse mu buryo busa naho bukabije, intare za Sarambwe zamaze kubishyira hasi mu myanzuro yafatiwe muri iyi nama. Kugeza ubu igisa naho ari ukuba bagiye gutitiza leta y'u Burundi, byo bisa nkaho byamaze kurangira ndetse byamaze kuba confirmed. Igisigaye ni itariki ndetse n'amasaha aza guhabwa perezida w'igihugu cy'u Burundi kuba yamaze gukura aba basirikare be ku butaka bwa Kongo, dore ko binagaragara neza ko aribo bakomeje kugenda bica abanyamurenge nk'uko bigenda bigaragara. Nanone ni ibintu bisa naho byakomeje kuba agaterera nzamba ka nyina wa nzamba. Benshi baravuga neza ko undi mwanzuro ukomeye cyane ari umwanzuro wafashwe, ariko benshi bavuga neza ko ugoye, ariko bagaragaje uko uyu mwanzuro ugiye gushyirwa mu bikorwa. Ni ibitero bikomeye cyane ngo byerekeza i Kinshasa, ya gahunda yo gukuraho leta ya Waginga nk'uko uyu mugabo utetse M23 cyangwa se umugaba mukuru w'ingabo mu M23 General Sultan Makenga yakomeje kugenda bitangaza. Batangiye kwataka ibice bitandukanye, ndetse yaje kubibuza neza ko uretse ibice bya Warikare ndetse na hariya mu ntara ya Tropo, ubwo no kuvuga ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aha hose hakomeje kugabwa ibitero. Yavuze neza ko ari umugambi bateguye, ndetse ko na Kinshasa bari kugenda bayataka. Abasore n'inkumi bakoze amasomo akomeye cyane ya gisirikare, biteguye kwataka ku buryo bukomeye cyane nk'uko biri kugenda bigaragara. Ibi nabyo rero byamaze gushyirwa mu nyigo, ndetse ubu tuvugana uyu mushinga nawo wo gutera Kinshasa watangiye ndetse no kubahirizwa nk'uko byatangajwe. Uyu mugabo General Nziramakenga Emmanuel akimara kubivuga, ndetse dore ko abasore bo ngo bari bamaze kugenda bitegura. Ikindi kigezweho aka kanya ni ibintu bigaragaza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo kugeza kuri ubu ngubu komeje kugenda bigura intege mu bijyanye no kubahiriza ibiganiro by'amahoro byasinywe mu bice bitandukanye. Hari amasezerano ya Washington, hari amasezerano yabereye mu Busuwisi, ndetse n'ayabereye i Doha muri Qatar. Amasezerano ya Washington benshi bimeza neza ko ari yagiye gukora kuri Tshisekedi, kuko leta
Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kugenda irakara. Ibi rero biravuga neza ko 2023 ibijyanye no kuba yasabwa kuva mu bice bimwe cyangwa ibindi ngo kugira amasezerano yubahirizwe nayo yamaze kubitera utwatsi, ndetse yamaze gufata umwanzuro w'uko ishobora kwisubiza ibice yarekuye kugira ngo habe haganirwa ku kijyanye n'icyagarura amahoro. Ngayo nguko inama yize kuri izi ngingo ndetse zigiye kuba zazengereza zigahindura byinshi cyane ku butaka bwa Kongo. Aha rero ndahita nkwambukana nkujyane hakurya muri Kivu y'Amajyepfo, ariko mbere uko tujya muri Kivu y'Amajyepfo haravugwa ibisa naho ari ibintu bidasanzwe kuba 23 yongeye gukubitira igisirikare cya leta ya Kongo mu birometero bigera kuri 30 uturutse hariya za Rubaya. Ingabo za leta ya Kongo zari zagabye ibitero bikomeye cyane byerekeza muri iki gice cya Rubaya ndetse n'inkengero zaho nk'uko bigaragara, ariko kandi intare za Sarambwe zabashije kubahagarika ndetse mu buryo buboroheye cyane. Ibintu bisa naho biteje inkeke no kwibaza byinshi cyane mu bijyanye n'uko iki gisirikare cya leta ya Kongo gishobora kongera kwisuganya kikaba cyatsinda urugamba. Kugeza ubu Tshisekedi yongeye gukora ibishobora kumukoraho we n'igisirikare cye, ibi ndabikubwira. Nanone bitewe n'icyorezo cya Ebola, makuru agezwa aremeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo nacyo cyamaze kwisangamo Ebola ku buryo bukomeye cyane. Ibi kandi byamaze no kugera mu ikipe nkuru y'igihugu ya football Leopard, aho bivugwa neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yamaze kubwira iki gihugu cya Kongo ko kwitabira amarushanwa y'igikombe cy'isi azabera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada ndetse n'ahandi. Ahangaha abatemerewe kuhagera mu gihe iki cyorezo cya Ebola gikomeje kuba gica ibintu kuri ubutaka. Ibi ntabwo turi bubitindemo byo, ariko kandi nabyo ni inkuru ziba zigezweho ziri kuvugwa ku butaka bwa Kongo. Ngana kujyana muri Kivu y'Amajyepfo nkubwire ibikomeje kuhabera. Abasirikare 3 b'Abarundi bafashwe mpiri nyuma y'uko bivuzwe neza ko bari barimo batembera mu bice by'inkengero za Purene bakomeza kugenda bareba ibice 23 yarekuye, ndetse aho batanafite ibirindiro byinshi kugeza ubu. Aba rero bivugwa neza ko baje kwisanga baguye mu gaco k'abasore. Bivugwa neza ko bashobora kuba ari abasore babarizwa mu biriya bice. Benshi bemeza neza ko ari abasirikare ba 23 ariko batambaye imyenda ya gisirikare, bahita babafata. Ibintu bivugwa neza ko aba bari banafite n'intwaro babasha kurasana, ariko abasirikare 3 b'Abarundi bafashwe mpiri. Ibyo benshi bavuga neza ko nabyo ari inkuru zatunguranye mu biriya bice bya Plaine de Ruzizi. Ni ibintu bikomeye cyane ku butaka bw'u Burundi. Amatora y'umukuru w'igihugu umwaka utaha yamaze kugenda azamo kidobya. Ibintu birakomeye, ni izi nkuru ngiye kukuganirira. Ni ibintu bikomeye cyane rero byemeza neza ko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC bongeye kuba bategura ibitero bikomeye cyane kandi bakabikora bakanabigeraho. Abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Kongo bagabye ibitero mu birindiro by'ingabo za 23 by'umwihariko igice kirindirwamo ibi birombe bya Rubaya bisanzwe bizwimo kubamo amabuye y'agaciro ya koruta kurusha mu kindi gihugu icyo ari cyo cyose ku isi. Aya mabuye y'agaciro ya koruta rero yacukurwaga muri ibi bice nk'uko n'ubundi bigikomeje, aho amakampani y'Abashinwa ari yakorana na 23 mu gucukura no gutunganya amabuye. Rero igisirikare cya leta ya Kongo cyongeye kuhagaba ibitero bikomeye cyane bigamije kuhambura 23. Ibintu bisa nkaho byateye ubwoba benshi barebaga ibingibi. Banavuga neza ko ibi bitero bitari bigamije ahubwo kujya hano mu bice biri gucukurwamo amabuye y'agaciro, ahubwo target yari hari ya Rubaya neza mu isantere no mu bice bitandukanye bituyemo abaturage. Aha niho havuye izi drone zarashe mu bice abaturage barizwamo. Kugeza ubu amakuru akagaragaza neza ko abaturage barashwe, benshi bapfuye, ndetse harashwe ikizwi nka guest house. Ni inzu nini bivugwa neza ko ari za Joseph Kabila wahoze utegeka igihugu cya Kongo. Izi nzu kandi zikaba zakira abashyitsi, harimo abazungu ndetse n'abandi ba mukerarugendo basura ibi bice, ndetse nk'uko bigaragara ni ibice bikungahaye. Haba hari abantu benshi ndetse batandukanye baza gukora ubushakashatsi, baza kugira ibindi bitandukanye. Aba bose abenshi bifashisha izi nzu za Joseph Kabila. Bivugwa neza ko ari ama guest house yaraherereye mu abira bice. Yamishweho urufaya rw'amasasu n'izi drone z'igisirikare cya leta ya Kongo. Abazungu bamwe bari muri izi nzu, bivugwa neza ko harimo abapfuye. Hagaragaye umuriro mwinshi cyane. Aha benshi baremeza neza ko ibi ari ibyaha bikomeye cyane. Amashusho magufi yakomeje gusirikira ku mbuga nkoranyambaga n'amafoto yerekana ibi bitero bikomeye cyane. Abantu benshi bakomeje kuvuga neza ko ingabo za leta ya Kongo zirimo zirakora amakosa akomeye cyane mu buryo bukomeye.
Ibi rero benshi barakomeje kugenda babishimangira bavuga neza ko intambara aho igeze igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirakora amakosa akomeye cyane ku mirongo y'imbere ku rugamba kugeza kuri ubu ngubu, ndetse benshi bakavuga neza ko Tshisekedi n'izi ngabo ze bari bakwiye gufatirwa ibihano bitandukanye, nuko ubu ngubu bamwe bari kubigaragaza nkaho ari ibitero byo kwirwanaho, ndetse bisa nkaho ari ibitero bisanzwe byo ku rugamba, mu gihe ibice barashemo mu by'ukuri nta birindiro by'ingabo ho bahanganye zari zihari. Biro birateza ikibazo gikomeye cyane. Aba bazungu n'abashyitsi basuye Kongo bamaze kwicwa, abaturage bo byabaze kuba akamenyero. Ibi rero byatumye imiryango ishinzwe uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongera guhamagara Tshisekedi. Kuri ubu barasobanura byinshi cyane, ni ibintu bikomeye cyane. Ariko reka dute tunyura no kuri aka gakuru kavuga neza ko abasirikare b'abarundi bagera kuri 3 bafatiwe muri Plaine de Ruzizi, bafashwe nabo bita ko ari intasi za 23 zari zinafite intwara ariko zitambaye imyenda ya gisirikare, zatunguranye muri ibice zikaza kubacakira. Ibyo benshi bemeza neza ko 23 ngo ifite ubutasi bukomeye cyane muri ibi bice. Ibintu ntabwo byoroshye cyane. Nanone ikipe y'igihugu ya leta ya Kongo, ikipe ya football, bivugwa neza ko nyuma y'uko abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagaragayemo Ebola ku rwego rwo hejuru, ni ikipe y'igihugu cya Kongo bashobora kutitabira igikombe cy'isi kizabera mu bihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Canada, ndetse aho bivugwa neza ko abangaba bamaze kugaragaramo icyorezo cya Ebola nabo, maze bikazatuma bashobora kutitabira. Ndetse ibi nabyo birakomeza kugenda bigira aho bihurira na politiki, aho benshi bavuga neza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikomeje gutangira gutsikamira Tshisekedi mu buryo burindire gite ko igisirikare cya FCM23 muri operasiyo ikomeye cyane. Bivugwa neza ko Sukhoi 25 ubundi yahagurukiraga ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye hani ku butaka bw'u Burundi, ikaza ku muvuduko udasanzwe, igatangira kurekura amakompura igeze mu bice bya Mikenke aho ibirasa Minembwe. Ngira ngo mwajye mwibona abanyamurenge abarimo General Sematama ndetse n'abandi mu gisirikare bagenda berekana aho ibikompura bya Sukhoi 25 byagiye bicukura, ndetse bisa nkaho bari bagamije kurasa bagasenya iyi mihana ya Minembwe hose hatuye abaturage. Kuri ubu rero iyi Sukhoi 25 ntabwo yagombaga guhagurukira ku butaka bw'u Burundi. Bisa naho iki kirere iza igisirikare cya 23 cyamaze kugenda gitagetinga uko kigenda kidisturbinga ndetse no kugerageza kuyihanura, nubwo biba bitoroshye. Ndetse yaje kuba ijyanwa ku kibuga cy'indege cya Kisangani, aho bivugwa neza ko ariho yagombaga guhagurukira. Ho ni hafi iza irasa izenguruka yigendera, ndetse igasiga ihagize amatongo. Nyamara 23 ibi ntabwo yari kubyemera, yahise itegura operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karahabutaka, operasiyo isa naho ifite imbaraga z'umurengera. Biravugwa neza ko igisirikare cya FCM23 cyakoze operasiyo isa naho ariyo kujya kwangiza iyi Sukhoi 25, kandi byagezweho. Amakompura 6 yose irashwe kuri Sukhoi 25 yari iherereye ku kibuga cy'indege cya Kisangani, yaje gutuma iyi Sukhoi yangizwa, ndetse biza kurangira iyi Sukhoi igize ikibazo gikomeye cyane ku buryo itashobora kongera guhaguruka. Amakuru aravuga neza ko ibi rero byatumye igisirikare cya 23 cyongera kugina intsinzi. Iyi ni intsinzi ikomeye cyane mu guhangana na Sukhoi, ku buryo ushobora kuza kuyiburizamo kuza kukurasa, ndetse ukayiburizamo kuza kugabaho ibitero. Mu by'ukuri ibitero byo mu kirere bikomeye cyane byagiye bigaragaza, ndetse bigaragara ko byagiye bishegesha ku buryo bukomeye cyane igisirikare cya FCM23, kandi ni mu gihe igisirikare cya leta ya Kongo cyaguze ibikoresho byinshi cyane. 23 iza kubona ko ishobora kutabona ubwirinzi bw'ikirere ishyira hose, ndetse amakompura ndetse n'intwaro zo guhanura iyi Sukhoi biba bisa naho byihagazeho, dore ko ushobora no kubikoresha ntibigere ku ntego. 23 niyo mpamvu iri kugifata operasiyo, igafata initiative